Musi umwe kuma utwini wa mitila cha ngunga wodini ya Mulango kauntini ya Kitui ni weka ilandu mangoyo laupa mwana ndongo ikuma Kitui umatethese ukwata mwi wa mwana wo uloko mete nyumbani ya kusubia mea kuu ya sibitali munene wa Kitui level 4 bandu ba mi ina na yume ndeka kuiwa mbilo ya mochari mewa kosa mwi usu inena kisese kimu ituinya wa mututia Susan Mukati ni waweta kana mathina mao kwati wo nutumete mataendese chathi cha kumumasya mututia bala mokulia matethewe kana kuthumusia mondo wo Onesimus Chalo. Susan Mukati mwetinya wa Jis Mukati na ula watiwe ni thayo matuku 29 mamwe wa katano mwaka uu asembetu kukwata witi sibitalini wa Kitui bala mwe wake wiwe nyumbani ya kusuvya miyako ya sibitali munene wa Kitui Referral bala mambisi mawimani sema chathi cha kumumasya mututia endevo melangusanisi sya mwe wa mututia balasi ma mututia methito matanisi na kila umwe kwenda kuthika mututia ithe wa mwitu uwayenda kuthika mwana wake na kenyinya iwetekana no waile kuthika mwana wake na kichonthe kiete ngusanisyo na kuungami mathiko muvaka ngusanisyo isu ithele twatiwe ni sister witu mwe wa katano date 29 na mpaka suoto yaiso muthumusya nibethiwe wena mathina atwaleo muthumusya na hitwe na bili ya mochari twina expenses ingi kwendekana na twino kwati mwana twivoya andu mangoyo lau matutethesye nikana tubikia na muthumusya etina wanguse ni sisi kolika ithe wa mututia pamwe na musi wake ni mamanthia loya no kana matethesye kukwata mwi wa mwana wona kuthika kine etina kukwata balua wa koti ula wa masiye kukwata mwi usu pala loya ula wa matethesye kwani kotini wa Kitui yu mataite kimanthe cha silingi 35,000 ikwani sinesi otungwa yingi musi kuma kotini bandu ba 3 bala asima mututia mana kwateni na kwetekelana kana mututia yune waile kuthikwa musi kwa ithe wake kisende cha metila kwecha ngunga Mulango na yu maina mbesa sya kumbanya chathi cha mathiko kwivathi wa loya pamona kwiva bilu ya mochari ina nembe wa silingi 30,000 nila siende na kuongeleka kila muthenya twiketu prepare mathiko na ela tuendie ukilia bills cia mochari nitwethie lete kwasya kana tuyalete kwosa mwiusu mwene muungami no twokie twathi twambie shughulikia issue isu twathi twambie kwani no twokie tunendesie kwani no kena thela ya thela itu tunanengwe rusa ya kuthika mwe na wetha na challenges tuyambothikana ndo kosa mbesa yumusi uwi weta kana kuma na mwana wa amatia na kulea kwa muthumusya methitu na mesilia kauta undu meutetheka no kana kwa muthumusya mwituo vala makwena matethiwe no kana mavangie chathi cha mathiko vala makulia ndongo ivo mwana andu mangoyo lau malikilile vatani u kwa mundu wonzo kwenda utunenga utethio no utumie namba ino 0745 51 1178 Dilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma Kitui nita Onesimus Chalo.